Ofane achomini ai mini jiogbe ni namojibo. Enfin, Achomini Ayi, Solomoni Ayikuikui, Presiding Officer Jimmy Keha, Blessed Assurance, Police Station Code C13047407A, the Presiding Officer Keha Police Station. Ofane kake presiding officer mini ji eshishi. Okay, but Presiding Officer is simple, but Boji money lang mo bakashi oko many okachon niano, ke tesien oba dumo miale agbene ke yomo alo numu alo boko ni be wale ba ni eke wo kunyo ko ba Boji money oba mo emi no kala ya no obile agashi ani me party sumo ni vote ha ke ochon bo keke o vote ha okele okeni ni emano ehale sijebo oba vote ehale si oko enini ba nyon inkem keke vote ehale o presiding officer agbene ko ogbena bono ji money oba okay, we be a sort ni oba announce results or declare results. Boba announce results at the end of the polls. But I don't care ni chomo, e jake me pile la kan ni chomo. Ofane te oshiki fon ya no ten ye bi. Mane mo bi ene le bi mi ni gidi fio ba bi eje mo mene keshi mene formula si kabashin by this time ele no fe no eba kan din bi ane mo fe mo na agashi election e ale smoothly boni mo fe mo dun la kesani e ale bi ane mo ele anokwale wi mo basa ko bako bi ane agbele mene community mi hu e bako bi ane ke shi kemita ma bibo aninya na gbako ke ha tamo mokomba ni ehie card ke ni bi na gbale wona pi me pi e ba na me hia me card ni ake electoral officer ke mo ba ni ehie card o ba ni eche egbe ke o che egbe keke o ya kwe name reference list mi ko no egbe ye mi ko an ye vote me ko me ba ni ke amicha amegbe ke wo kwe na boot mi fe amegbe be je me shike ehie Ghana voters ID ye here ake ni atrain wo ke hani wo hani mo fe amanya vote wo ya e phone no ni intra star 711 star 51 hash keke in check any esani e vote ye keke chola ka okay esani o vote ye bi ene shi ka e bale ablokuma south ye any what one ye le ke mo ba ni ehien ka de ko meto we aha wo list fe mo ke code gen fe any mo fe mo ba vote ye ke nkwan phone no ke chola ka okay bo esani vote ye Galilee bo esani vote ye Choko primary bo esano vote ye lante mami nwele ko hion ka de ni ablokuma south ko meto no vote ye nyon chon bu shike oyen ko hion ka de po ni je ablokuma south ni otun oba vote ye no hu nke ko de check o han bu ye ke nton ba ke ya no oya vote ye bi ene shagmene me ni ba na me hin ka ni wona megbe ye bi ene no jino ni fi ona agba fi o je ni wona ogbe ye 9 boot sefin e ba chon na agba hawo wole eni wo ba refer buke ya shiko hion ka de ni wole eni wo ba refer buke ya ofane eji noko ni me enu alo ayuo ake ke ba Choko especially ke bo shikifon basa ke nibi komeni beyin me no ebi kamin bibo oye noko wi mo anukwale ni alo amale. This is third time ni preside on elections ye Choko Tea Garden ne and then coming face specific in encounter ko problem ko cry e bi ene da dan e wo elections ye smooth dan county name wo bi ele wo waka me yo bi ene mileke nje kutu emi o me pi le mi ni mi hu le me pi ni me ni chuoni efe amefe kutu emi ameji o kaji o ba no ba gba na wo ga ka se me ne o lele me le bi ni o si ma si won si bi ni o fe vet mo gbe me ko meji wo ni abaga wa ka me le bi no bo gbe na e ya mi wo anukwale wo bi ene agba wo na wo fi ono fe no eje me fe le won wo le ani county na pe ko county ni o bolo ba ke bolo mo keke wo national te me fi o e ba mi sin apart from that bole akesin wo fon siki e bi ene ni be Ibadan ye Tea Garden ni especially bi ene nchuoni ye dan be ba ko bi ene dan ye elections ni impeshu agashi be ba ye Choko hekun ke be ba ye Choko heku e wo ba nu yi si afio election dan ye Choko ya ablokuma south wonu be ko ye wo nchu agashi wo bi ene conduct of free fair elections ye ablokuma south ne oya don ofane oye ona gbe iwe mo no kwa muna nna gbe iwe mo ji esani me aba mo na aba vote 10 out ji no ni efe mi ake ye sipon fi o
o keji anu nyegbe ya kanwa kpajiano akashi amebani ameba vote ye vote mo all right ni aka sanu vote ko ke o vote be me ni ba vote aba choose mo ko ni bo osumo ehabo o amebani ameba vote ko ni mo na amesumo ni ame vote ehamo ko ni mo aba Presiding officer Oira don ingbo na ekomi last one machine bu o fine mini oyo kemo ke mambi aba choko ijake ameke choko bi e wo yen gbe egbonu mini wa nyo kemo ko ni le choko mini ngomo no ko wa nyo kemo ene wona je wo ke wo yo ma ke choko ngo fefe ni choko ngo fefe pe wo jime ku me ni wo sumo mo bo fe bo no yo ko ba wo ba hebu wo choko kemoko ke wa ke si ni choko yele ke ni choko yele ke wona ke bani obakwe mo fe bo ni ba ke me acho mi Solomon ni ayi kwe which one is MTN o keji ke wa ke si which one is MTN ni o ke ni obi ma ke ngbeje ni o ke nje choko de ka o fo ni mo choko nke o ba choko dan nke boss ba no ba kwe choko ko na ke si je he ko ni boni me yu na me ba ko e bo o ba yu la kan o bo fe mo ni je ba no ba kwe choko beka okwe mi bani obakwe choko nyera don ingbeji ni ayi ganyobi be nyetu enfa wo ba shimbie wo ba ya other places no akwe no ni ya no eje ewo o fine nyekwa choko UTV nyera don